ئەو کارانەی کە ئاسایشی پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق دەیکەن دەچینە باشووری کوردستان و لەسەر هێڵی تەلەفۆن ڕۆژنامەوان مەزلوم ئامەد وەردەگرین. بەڕێز مەزلوم ئامەد ئەم کاتت باش؟ دەم باش. ڕەوشی چالاکیەوێ ئەوڕۆ چاوە بوو؟ بەڵێ وەک دەزانین ئەڤە 10 ڕۆژ زێدەتر ئەمبۆرگێکی قەدەخەیەکی لەسەر وەرگەها مەحمودێ هاتبوو داین و چوین هاتن ئەولێر هاتبوو گرتن ji بۆ gelê Mexmûdê heman demê çûyîna bi denetîm kontrolkirina nameyan kontrolkirina kesan arama û kimnîkan her wekî dî bi vî awayî deşand her wiha astenkirina çûyîna keran hatibû astenkirin. Bo wî gelê Wetiya Mexmûd jî nerazîbûnekî nîşandan û îro saet nihan li wergeha Mexmûd birêve ketin ber bi hewlêrê vemeşiyan. Gelê Mexmûdê ku xwestin bigên biçin wezareta navxweya hewlêr hevdîtinekî bikin dixwazî xwe pêk bînin ser ziman lê li alî asayişa sekterê hewlêrê hatin rawestandin. Gel li vir çalakiya rûniştinê destpêkirin û her wiha ji wezareta navxweya hewlêr şandeyekî hatin bi rayedarên Mexmûdê hevdîtinekî pêkanîn. بەڵێ ئایا ئەوە هیچ وەڵامێکتان وەرگر لەو چاوپێکەوتنەی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ یاخود سەر بە وەزارەتی هەرێمی کوردستان هیچ سۆزێکدانەوە؟ Na wisa sozekî nedame bi xwe hevdîtinê jî şopan lê pirsgirêkên nêra ev astengî piranî ji alî rayedarên Mexmûdê ve hatin ser ziman ji wan re ragihandin. Ev pirsgirêkan giştî bi wekî neh xalan hatin nîşandan alî neh xalan hatin nîşandan û به نونر وزارت ناوخوایی حرم کردستان خالد قرچی را هدیتنکی کردن شانده یا وزارت ناوخوایی حولیر سروی اساسی وزارت ناوخوایی حرم کردستان خالد قرچی گوت سبهی به شانده که مخمره را همه هدیتن بکن رانه گشترسگیره که لبر بنرخینن و هر حول بدن پرسکری که چاره سر بکن. بله بەڕێز مەزلوم ئامەد زۆر سوپاس بۆ زانیاریەکانت کاتێکی شاد.